abandi bagenda bicwa inzira yose bababwira yuko babajanye mu Rwanda kugeza abiciwe mu Kamanyora abahageze bafashe abagabo bari barimo n'abahungu b'abasore baricwa bake basigaye bari barimo abadamu nibo bambutse bajanwa mu Rwanda. Hari ahantu hitiriwe Ikabera hariya Igitarama abenshi bahatuye hatuye abapfakazi barokotse ubwo bwicanyi bwabereye mu Bibogobogo. Iba nkutubwira ubwicanyi bwa Bibogobogo neza, hari abantu benshi wenda benshi badukurikiye ubwicanyi bwa Gatumba genocide bakorewe Abanyamurenge bamaze kuyimenyaho bagiziho buke, ariko Bibogobogo itangiye kwibukwa vuba. Of stories. Muraho bwana Mutabazi? Muraho neza. Harya witwa Etienne? Mutabazi Etienne. Steve. Etienne. Reka tukwakire kuri Afrimedia. Murakoze cyane. Ni amahoro? Ni amahoro. Ku bantu batakuzi bwira Afrimedia, abakuzi ba Afrimedia, ndatekereza ko ari ubwa mbere tugiye kuganira hano. No bwa mbere amazina nayo twari tuvuze nitwa Mutabazi Etienne. Hanyuma ndumwe mu banyamakuru kimwe na Afrimedia nkorera ku kinyamakuru ca Blessed Family TV. Hari n'indi channel ya Destiny TV aho hose nkunze kuhageraho bukeye. Ukaba na MC? Haba na MC. Wakamejeje? Oya kine MC nyine usanzwe ariko nyine ndiwe. Aya makuru ari hano hanze nuko ngo ibiro ngo ntabukwe ngo ubuku utarimo ntibuba bwabaye. Oya yibuza buba kandi ni bwinshi kuko dufite aba MC benshi. Nukuvuga ngo aho ntari haba hari abandi. Aha, uyu munsi twari mu gikorwa cyo kwibuka Abanyamurenge bazize uko bavutse cyangwa uko baremwe. Wawuvugaho iki ubwira abantu batabisobanukiwe cyane? Cyane noneho wewe uri umwe mu banyabibogobogo. Yego. Nabonye wari uri mu banyabibogobogo, hari fondation Bibogobogo ngira ngo na Gatumba dusobanurira bitandukanye noneho ugira icyo tubwira. Kuko rero abivuze uyu munsi twari mu gikorwa cyo kwibuka abacu Abanyamurenge bapfuye bazira uko basa, bazira uko baremwe, bagiye bicwa mu bice bitandukanye haba muri Kongo ndetse no hanze ya Kongo. Muri abo bishwe hanze ya Kongo twibukaga Abanyagatumba, Abanyamurenge biciwe mu Gatumba bishwe ku matariki nkaya ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani muri 2004. Aho ngaho hishwe Abanyamurenge bagera mu 166 bishwe mu ijoro rimwe, ariko hicwa umubare w'abantu munini ungana gutyo. Nanone kandi kuri uyu munsi twibukaga abiciwe mu karere ka Bibogobogo biciwe mu bice bitandukanye, ariko bari abaturage bari basanzwe batuye muri Bibogobogo. Hari abari bari aho bakunze kwita Ikabera ni mu Mushasha hariya. Nanone hari abari batuye mu karere ka Magaja, hari abari batuye mu muhana witwa Bibogobogo nyirizina nubwo n'akarere kose kitwa Bibogobogo. Hari abari batuye mu Bivumu, hari abari basanzwe batuye nyine hariya Ikabera. Nukuvuga ngo muri iyo mihana nari mvuze iyo mu Bibogobogo hari abantu babo bagiye bicirwa mu muhana. Hari n'abandi bamanurwa mu Mushasha ariho hawe Ikabera bababwira ko basanze bagenzi babo. Bahageze benshi bicigwa aho muri uriya Mushasha hose, abandi bagenda bicwa inzira yose bababwira yuko babajanye mu Rwanda kugeza abiciwe mu Kamanyora abahageze bafashe abagabo bari barimo n'abahungu b'abasore baricwa. Bake basigaye bari barimo abadamu nibo bambutse bajanwa mu Rwanda. Hari ahantu hitiriwe Ikabera hariya Igitarama abenshi bahatuye hatuye abapfakazi barokotse ubwo bwicanyi bwabereye mu Bibogobogo. Iba nkutubwira ubwicanyi bwa Bibogobogo neza, hari abantu benshi wenda benshi badukurikiye ubwicanyi bwa Gatumba genocide bakorewe Abanyamurenge bamaze kuyimenyaho bagiziho buke, ariko Bibogobogo itangiye kwibukwa vuba. Kuki bitakorwaga? Hapfuye abantu bangana gute? Nizihe mbogamizi noneho zabiteraga? Ubuse noneho niki cyakoze kugira ngo ibi bintu bitangire? Abanyamurenge biciwe mu Bibogobogo navuga yuko haciye imyaka myinshi
na politike zigenda zihinduka. Mu Bibogobogo hapfuye abantu barenga 550 ndetse hakaba hariho undi mwihariko w'abanyazwe batwawe mateka bajyanwa muri Tanzania. Ababaye hano muri Kicunamo ngira ngo babibonye, hari umwe mu batangabuhamya watanze ubuhamya, n'umwe mu bana bari baratwawe mateka bajanwa muri Tanzania. Bamaze kugaruka ari abana bagera muri 6. Ku mibare dufite bivugwa yuko abatwawe mateka bageraga mu 159. 159. Abo naba ijanywe mateka abishwe baragera muri 500. No kuvuga ngo hari abishwe hari n'abajanywe mateka. Tubwire ubu bwicanyi bwakozwe gute, nk'uburyo bwagenze Gatumba, tuza amakuru yayo ko batewe bari mu nkambi, bigenda gute? Bibogobogo yo byagenze gute? Bibogobogo n'ubundi batewe na mayimayi zifatikanyije na leta. Hanyuma nk'uko nababwiye, imihana itandukanye baragendaga bagafata abantu bakababwira yuko babahungishije, babatwaye leta ya Mobutu ari kuco gihe cyangwa ya Kabila. Ngira ngo yari ya Mobutu. Ya Mobutu. Kabila yarataraje. Yes. No kuvuga ngo leta ya Kongo na mayimayi ndetse hamwe n'intera hamwe zari zimaze gukora genocide mu gihugu cy'u Rwanda zahungiye muri Kongo. Abo nibo bagiye bagenda bafata bari abanyamurenge bababwira yuko batwaye iwabo i Rwanda. Murabizi yuko bakunda kutwitirira Abanyarwanda. Yego. Uburyo rero bagiye babamanuye bagenda bica kugeza kubabashije kugezwa hariya mu Kamanyora ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Abagabo benshi cyane biciwe hariya, zanatanzwe hano mu maliste basomaga ndetse no mu buhamya. Hanyuma rero abo bajanywe mateka nibo babangaba mvuze yuko harimo umwe watanze ubuhamya, amaze n'igihe abutanga mu Zunamo. Kuri uyu munsi twibukira hamwe abo Banyagatumba n'Abanyabibogobogo, ariko mu busanzwe zahoraga twibuka mu buryo butandukanye. Bibogobogo twibukaga mu kwezi kw'Icenda ku matariki 20. Ku muntu ukurikiye Afrimedia utarebye ubwo buhamya, uwo ngutanga ubuhamya wavuye muri Tanzania avuga ko ababo bari, avuga yuko bajanywe bagezwa muri Tanzania, bagiye babaha imiti ibibagiza iwabo. Nanone kandi kubera yuko batwawe ari abana batoya, bagiye babumvisha mu mutwe yuko ababyeyi babo bishwe n'ubwoko bw'Abanyamurenge. No kuba bagiye babaremamo ikintu umutima kibumvisha yuko umunyamurenge ari mubi, umunyamurenge ari umugome, kugira ngo bange iwabo bange inkomoko yabo. Noneho bagenda batazotoroka. Babagira abacakara mu ngo zabo, babagira abakozi bo mu rugo bakoreshwa biraho nyine. Urumva nyine umuntu badahembwa, batagize gute. Umuntu watwawe muri buriya buryo bw'ubunyage, urumva nawe uburyo abakoreshwamo. Ndashishikariza umuntu wese umunyamurenge, undi wumva ururimi n'utarwumva ariko akaba yumvisha ibituvuze, gushakira abanyamurenge ubutabera. Abanyamurenge bamaze igihe bicwa, bamaze igihe barengana, aho ni mu gihugu cyabo. Mwumva aho abana barenga 150 bajanwa amateka bakajanwa ahandi mu kindi gihugu, sino mu gihugu cyabo bari. Iyo uyu mwana avuze nk'ibyo, avuga ko yuko abandi baburiye he kugeza ubu nyine bari. Avuga yuko n'ubundi babanaga na bagenzi babo benshi, ariko kubera ubwoba bw'ubuzima baba babayemo n'uburyo bagiye ari bato, hakaba haciye imyaka myinshi, ngo niyo uhuye n'umunyamurenge mugenzi wawe wirinda ko muvugane kugira ngo bitaza kubagiraho ingaruka. Ariko aho filime ziri uko tugenda twibuka, mbibutse yuko bimwe navuga ngo mu byiza byo guhora twibuka bacu, aba bose bagenda bagaruka, bagenda baza mu rwego rw'uko hagiye habaho kwibuka, abantu bagenda batanga ubuhamya. Ni ukubaho n'abariyo babasha kugira icyo bagenda babona ibikorwa bigenda bikorwa, akagenda yumva na realite itandukanye nuko yagiye abwirwa. Hari abakiriyo mwoba mufite kontakte ku buryo mwovuga ngo hari abo tuzi aho bari, cyangwa se hari abatwandikiye ariko tutarabasha kugeraho? Ntabo dufitiye amakontakte, wenda iyo tunayagira biba byoroshe kuzokorohera abantu kubageraho.
mu yandi magambo none avuga ngo abo bose batwawe mateka kugeza kuri uyu munsi ntituzi abakiri bazima n'abashobora kuba barishwe n'ubundi ariko ibimenyetso tugenda tubona byabo bagaruka bigenda biduha icyizere ko hari abakiri bazima kandi bazotaha. Reka tugushimire Mutabazi, urakoze cyane. A world of stories.